enforcement and either supply reduction na only yen aspect na yebeka de one way de mbra aban oza to honyi or do you make sure them crop 1 ton 1 fen 2 kwan 1 ye day or ni day impone no me impo wonom inti no si yeba enforcement aspect na or yen supply reduction na me yen de eco borders aye wo ho eko harbor na ye wo ho eko yen airport na azi nyina ye wo ho won dwumedi titiriwa wozi wo da membia o today nye de abana say mama yen fa da mazi mfentu kwan mama yen nom mama yen ton embra wo ho embra na kire de se yehu da return yehu da ronom yehu da edua yehu da rizi hu dwuma embra na makwan da yetum ye den ye chew inti no se awu biara eba from mbra o today no the unit no oye won aseze ana oye won pa abanaza ma one day so obiko oriye aza today na or they bring the person to order ono nambra no onyo zi nti ye bohwa ye Narcotics Control Commissioner first na nkofo wo hu dem aspect ne pe narcotics wo aba ho narcotics fu nyo wo becho mayare kanyin de nyo no penye adwuma aban oze share Narcotics Control Commission ye nsa de yenye ye onu firi ho a aban o hwe na o se awona wanunum bi awona woronum yehu de oye public health issue because nyipa no we nya wanum ewie oze hawa brain nyipa no obehia ayarehwe it is dem na otiza edwumaku na ya atwesi woden won hwede obi amfa sanka ana obirunum bi obiruton bi ye kyene no edwumaku ya so ye mfa nhyem ne ye treat wona wanunum bi nde oye public health issue into dem nkrofo no obehia mwa into no ye bohwede ye nyon be ye counseling manazo no obrodo no ye wo rehab centers a ye recommend ye zema one na woko wokaja yarehwe ye yi ono nsusu firi ho a abane se nkrofo wonyim into na worry into no se nyipa no wo ho na kitchen meka da Kofi Kinata oto ni ndwom bi o se menyim na azeba no pade bi no yeden ozemam into onyim na azeba no na Narcotics Control Commission abaze ne yebeye wo ho ye ne zensunye de the main department there is another department ye ne zenye de yebobode wuru today nde ma ba he amenyo rekasa ye ne dwumezinye benyin into ye sorry ye call schools ye call we friend the communities nimu information centers na azinyina ne ye boni de wuru de aza aban waka ansa na menua ansa na obi beka den bibi ye bibi bona no na chede owo nsunsu ando bon wonyipadua na do anada wo man nimu anampo ye na fiefie ansa na wo be declare the mazen de oye bibi bon into se ye kade edru bi ye edru bon a it means there nsunsu ando a oze manyipadua no onye oboboman obese nyipadua obese ebusua obese mamu ni nyina eyi sasunti na abanese oye bon dem na otiza narcotics yeze adwuma na ahya wonensa memom no wonko round won boni dewur wo mama amfo no nti sentira yereka de edru no oye drubon mebe ya amanfo no wo botwe won ho wozefi ho yeyi onu firi ho nso so a yesa na obi bi yesa de ye monitor precursor chemicals se ye ka precursor chemicals a oye ndru bi a ye beka de si ye jai ma oboma ne mu de obi ori ye dru bi amfa bi mfanye na edru papa wo be abuse ye ni youth no wo be misusing si arampo wonje ni mpo no yetse yehu de ye ni youth no we tutu atar ebinum a wo jaya onye ye nti ono nso wo ho nti we monitor precursor chemicals ye bo hwede edwumaku bi a ehia de me edru no na za ye wodru papa no or the Narcotics Control Commission eboye na amane ye ma wo kwan ye hu quantity dodo a ebo use eza ye wundru oba ya hwe edru a use ya eze ye no aso naranyen nti ono nso ye nyina edwuma ye ono free ho a Narcotics Control Commission yenye local international foreign agencies a one also one interest or narcotics and a psychotropic substance hono ye won kabum na yezi dwuma
enti Narcotics Control Commission enye echemkote na yeche na emom no ye bodewo ye ma yarehwe na yenye edwumeku nhihwa wo interest wo nso yenye won kabom ye edwuma Bipa kacho da ankewi no so won yezina akanizim o wi azo but be friend na all of na ankewi so no e penisini nti o chensem de ho edwumezi bi wa ba be metuma cha asam na ye baba kana yendodo na mo ye maama ne bebia na ye bisi ama o kasam ne ye hunde dama na oti another tumotire ye kono na ye bisi na ye hwe akazi na ye edwumezi ayetumi yisi ahin fa so ne butum ohu o ye hu na fi I'm talking about the office and the tools so tumezi yedwuma. Are they available? Are they visible in terms of the office? Medasipi. Enti yerehwe sisi ayeba yenhwe yenfimfi mantom ha. Eba ye na so yankasa no owo Central Regional Coordinating Council eho na ye na so ye no owo ne yezi ye ne dwuma. Akazandeze owom aban wa ma ye ne busy. Nanso de bia meka be bia mokobia meka dey Oliver Twist. We are still asking for more. Akazan wo ho. Nemom no, it is not enough. There obotum ye ne dwumeza yezi mesma yeri ye ne dwuma ositina akaza ye wo no obotum wa ma ye ne dwumezi ye na ahokaka no wa akodo pi nyedem no te aba no wa ye ne ze edwumeku na ye ne ze na yeri kasa impo no Coastal TV one zo wom one akaza no waza ma ye ne nde ye Enda yete ha yenwon rekese akazi ni bianyin o Sunday Sancha Merit na me office ma akademre ye interviewer or today ya akazi today one videos one machines a ye use wo he minya enti no today me yereka no ye wo busy enso so ye resre ye wo kwana horo a amanfo edwumeku wo befado wo boboa ye me yenya akazi ne ye za ye edwuma Enda Coastal TV was in the yambra yenye wona yenye amanfo no mbekasa yenye wona nzinkita ho oya cousin bi no waza amayen the maranso na obi so wo FM station obotum nso no waye den wa amayen na akaze de me platform owo ho bra na bo use na fire den enyimenye adwuma ende da nature oye ifide yara assemblyman bi so mayen de mekwan no nara obogwa kese ozmayen enufa ofa ningwa ofa na public address system e wa sebu oma ye kwa enufa yenyina manfo kwehie edwuma ne bia na yere no nti ono nso na akaza obotu oza aboa Narcotics Control Commission ama yetum ya yen sensitization no fida enwumri oye moya ahom kanso papa nara to ne gba ya announcement of free amanfo mo obey nti akaza ne ze ye wo busy enso dana de nyina no ye bisa de amanfo no wo meye yen mboa Achiraba ne chechebe o chechere nya ga oye nkofu ne bia wo de na ba ye de na ho da bi aneze o se asem na no wutum na wa kan asem no wura ne mo wa atere da wo de na ba ye de na ho no wura ne mo wutum atere da nti ye mama ze na fi ye ntum ye nhyene so ye mboa ahinu fa sabi ye to ne nsase no de baby a mansulation pepe no pain bi na atwuma so pinja from mansulation de bia pemanso ye nton sam from so na mbebnu pinye no wo ye timemu fa wo he community ahoro akona wa afada wo temika pempefon ibo mo yakar ko mo le dempo a ne ye fi da kar ba nti se wa da bi san na ka papa gyan cheke kam so ntweman ebi wo ho a onnam ne pobo hyere za mo hu the latest one no obofom on sore ye no ne sane ne nem foma na bala sei e ga ba je ala blada mpobo aka o mo hwehwe mo hu la blada mpobo na o hye wo ye I can't for with William Quenya who community ma. Oh, your papa, a bios in a way, and into no dear car came out to Northern. Yea, quite a seminar do under my YouTube to suffer. Name is a catcher, Madame Alice, I in there. A mamma's a non cancer and paying and paying for all here. There, now they are part of the Coastal TV family. Now, off a great to be no. What do you be a emergency, Baba? It will be so, oh, yeah. And carbobis in Kelly to Maba. Majors and for a charity channel. And say, yes, we have another program doing the Philibiaras in San Twaza, your communities in Nicocat and Firia, the call, BBI life into Nancy, you remove her, who move with them, nephew, what to Wabwa. Yana Cotin or Butumna, but when young band pay for people who are Butunacasa. Nemo, sir, Anchor, my one and a man, I'm catching there. Mutu eyes automaton or more national PR room. The son is a busy no. You will go Kasa,
you won't see any smiles on the face, but no, the Debia, and you go to me, you are there to marry on. Each a day, or G2 there, obey Jumizin and Sana. As someone I'm doing, Mother Mono, and they are Babbitting. The men sample me so I can send me, but I'm getting ya, concentration. But young chef school, abandon now or your senior high school. During what's the Nantoko? We have securities, our gates, house parents, or senior house mistress, senior house masters, or do you know Nantoko schools? Medasi. Today you would die, King. In fact, yene schools no in Dubona way any schools no or Hawajan papa. Na yereka inche on your secondary schools or yene senior high schools nepe basic schools no so or just that a one because more from any p woba wopon wokofie wokohu abata no aya a hono ye huni them but once work home because once once bia aya wo mix and kakra ya kade abata na mpone were contributing factor to the mazen ma example be to the parents and abata na ubaruko school na ato energy drink examen knowing very well the energy drink caffeine woma abofra into onyaza or the yemman de mokwan ma bia bata no so rota oto ne park inti anapa bia abofra na rekwa na we yi bi no za amaban na ozeko abaze ne yerekire eban na ono so onya ne dem na orekwa odru beebi a we hu de ne yankofo woto bibi woto tofe bi wozeto drink mu wonom inti awu bata no awu na ato energy drink na amana no ono we hu wona woto na water toffee bi was it to energy drink no one no so bokwa kotobi ozatum owo ho ye fa ye do onu to nchena wonezizim mpo no yehu but ye ne how kesana nkasa no secondary schools na ye ne tertiary no eho na oya asem no because yenyim de moframa no wo boarding school chede wo biye ya wa camp won wo ho ti dem eken no one head teachers wo ho one senior house masters na mistresses wo ho and so still mo from na say ye bonom na ye bisa de into where then the winya mozi kan ebinum wo ho a worekwa wona was fifie wozeko abakwa na wo fado ye nyim de wodru school a aye wo hwe won nyamem enti no mo obeye nyi de se wi na nyipa no onoma oso ho so wo de wi na ma pass wo maze mezekwa wo bohuza no ma memfa wi oil na da me wi oil no obeye de na oza akọ school enyim awu etihe apart from amia me wo medwuma ye mehu de wi oil no de na ote na in fact wi oil osiha naze other oil ozisi wa ensha da hu difference nti amide no mamezebo hwan de me test kit o ha ma afa kakra mezasum mehu de ne ye bebisa de ana house masters na house mistresses wo de me test kits na wonye bi into obeyism now kwana wo fado wo obibeka de wa outsmart one chechrefo na one kenzefo nye de oil no offer ne shito a ne we hwe egu enwa ne granite paste a ne we hwe because yen nyina yenyim de granite paste nkate a wa anyam no aya angwa obenwa intitiche bi enyi ho obonwa a na adwene be ne de edruboni mpo na nyipa no we hwe we egu enwa oho onye shito was a fra was a ko ebinum so mpo wone package na wa ye no cho boxes na asono na was ahye ho na was a ko ono ye nyipa nara no kwana ofada oziko school na we kodru school ewie no oye den na nsaka in fact ye nyemo from na ezinkita ho ebinum po wo wiea abata no through this education aye no abata ni bi was mo from no was one ba for counseling ye tete wonenum ye ko schools ni bi ye kaye nkyerechira ye nyi binum kasa na nkita ho za ye nyi wona ezi nyina no kyerɛ ye nde yemfa nkrofo bi today ye ni school security sa enche wa for one what ye one call the betna gate ama abofra no so pray abra house master teacher head teacher when hunono awo a protect from going no
wɔgye mmɔfra me sometimes wɔgye wɔn seminar ebi wɔ hɔ a wɔgye wɔn washing powder ebi wɔ hɔ a wɔgye wɔn biscuits wɔgye wɔn provisions ne bi ne wɔabɔ gate ama wɔn kɔtɔ na bra wɔnyim paa aza abofra no ɔrekɔ wɔ akɔtɔ wɔgye ne sika na wɔama no kwan ebiem sɛ wɔama no kwan ma wɔankɔ a wɔn ankasa wɔgye sika wɔ school mmɔfra ma no hɔ na wɔtɔ wɔdze ba school ne mu na wɔa distribute wɔdze ama mmɔfra ma no ebi so wɔ hɔ a security no ɔma obi abofra no ɔyɛ calls ɔma obi ɔzebegya security na security waagye meka yɛ ne bebi a yɛnya no ɔka yɛ madam yɛ ne ze no yɛrekɔ bush hɔ nara ne security no ɔka yɛ no ho ne yɛnom nti ɔno ɔtɔ wɔ krom na ɔzeba obodura yɛtua ne kaw na wasa no wakyerɛ yɛn bebi a yɛnhyɛ ɔguide yɛn ɔguard ɔyɛ bodyguard ma mmɔfra man ɔmɔ wɔn kwan dɛ wɔn yɛ den wɔn smoke wɔwia wɔgya wɔn kwan ma wakɔ na nkyɛ security a wafa wo dɛ hwɛ mba do aya me bisa mo ho dɛ nti ɔno onyi ba onyi busuani bi a ɔno nso so obopoe other school a ɔno nso obi ze ne bɛfam dem a aya nyipa yɛndwe ne dem yɛzo ɔno to nkyɛn a yɛn cobblers yɛka cobblers ama membra yɛn fantim yɛbɛka dɛ yɛn shoemakers yɛhwɛ yɛn school pon mu ana yɛn school azusuafa most of the time na aya na shoemakers ana cobblers no wɔkɔ hɔ dɛ wɔkɔ yɛn mba no wɔn mpaboa na aze wɔkɔ no aze no ɔhyɛ wɔn adaka no mu nti wɔkɔ na afra no ɔze mpaboa ban nara no ɔwɔ ne target inye shoe a ɔrekɔ yɛ nti na ɔrekɔ hɔ ɔyɛ business a ɔrekɔ wɔ akɛyɛ nti ɔrekɔ no aze ne kita no ɛze mpaboa ne ba na ɔze ahyɛ mu na ɔze aman eyi head onyi ho control house master onyimu control house master ne za dey be inspection time no mpo no won fa nhyɛ hɔ na house master we bo hu into the supply no 18 bits this week ozibiaba obechene for that week the following week no ozibiaba into on time Saturday bo so a wo be inspection na wa clear inspection so ye nyina ye nyim the inspection mostly o ya anapa into wo be inspection no bo wie na kobla na on be we wie na wona nam ho no ozi supply for ozaba ye yi wona nso fi ha ye na kyerɛkyerɛfo ne bi nso ka ho mofama no ye ne kita huza ye nyi wona zi no akyerɛkyerɛfo ne bi nso so wɔka ho wɔnye wona nom kyerɛkyerɛfo ne bi wɔnye wona ko ghettos nso wɔnye won konom because opre ko outside obehia kyekyenyi bi a of course ono onye so common ekwa ebohu 1 or 2 teachers bi a they are into that wonye moframa no wonye won nom ye je onu fi ho a wona woto naze wonye ne school mu wono so wazimu akotin papa I am surprised I moframa no kasa enya provision ezemana bibi ebeka do onto mbre obi ano oboto no za abro nti sisi abaze no rekodo ye yi fi ho a sisi a delivery schools delivery ewoma was a motorbike ozeziban ozereba eziban ozereba na ampa ebotum egbedo in fact oya on time simple there teachers and other heads no and house masters wo gbogbo obi na eziban ozereba na wo gbogbo on time see unlike prisons the mazen no dey gbem na nyipa no taste be into eziban na ozereba was our brain nyipa no na wa head then was a ndrubona no was a ase nti Nezai there, a was a student, was his banner, was our brain, or con dormitory. And funny enough, one nom the word dormitory. Apart from the Waboko bush, the war economy, no, there was summer in Drubonini Bia, Siciano, one modernized na, Senipano or Runumpa, and Saint Canada or then or Runum. Bibi today vapes ya wabi so wo dormitory mpona woronoma in shadante wusu no obeba it one nom the time I had house master one nom the time e bia wa abo light out ana bibi dem no one mostly vapes no worry wo dormitory we know on one can't no sometimes aya no was ko school nature nkakra na bushes all around no na way the mazen in fact offer kwan do one delivery na sometimes through social media wa connect what's there moframa when use the phone and our school moframa use the phone with schools but still ebinum shisha wono ho into we place order no na online no was aba wa be supply
was ama it is yerika de yerika kwana ndru no offer do kwa yeni school muze oye pi batan binum po wa plants mo from ani bi ibi wo ha we tum wa to forms was aman wa apply was aman wo school ni mu but the purpose there no is for business obi na wa plant no ho intinizo ya in the world collectors oboko bi we cases oboko bi but already business onyim wona autonomous one into was the supply ne ba na nara nso wa supply was aman nya ngofo ya dia tete ama yidiza iwofie table so edi edebe mi wo so ekoto na ofie na kidi no ha be je wa ba ho chiri semsem ha nti adeli da kaka na hwe wachi de bi ba ana bi ba ebiru show ana bi no show akwa chiri me last 2 months mukwa ifuru bi wo ye be bi na okisa mama station home akafa car akọ na private car na ede na mun igwe hera igwe so pono kuluma na bia driver na chairman na masanche ho ngofi ogina ho edwuma wo ya yin na madam no bugbe nti ikigina ho na mi fika han misana yin na ho hina awa ahurade osore gina ho ebia na lokite no for the shenu kutokum ebia all years ban osore gina ho na wo gingina bia aban kei awunya obugwan ana mesada yo azimusumu do mo na wo ya so wonyimu hu hada nti wo hu woyin paban nti bia ready there say ebo hyefie ho ara bia aboko na ya yawo yin de awina wo tukuna abakwando na wa aba isieponim na wo hyiazi na mmadu hye wanchan na wanso wo hye ho na adafo obu wiin certificate wan fan kofi ade sabi a house adakoto ye bushia do achaba da abubu na yiduso ahina yetime mfo say na ebia nka nche no hu za otumoro kodo delivery yetaye pa warrior schools yeban oye security fa onye na warrior school yeba warrior cheche for train ati shoemakers onye na konkon no zinam ebi so we senapo no ho otumo ho otumo ditutuma yehwe dem kofi nyinara yetu ho na mara of bread to berry ye engage one ni ho won chechire another ye chiwia na ya agba menje na ye ja Medasipi nti Narcotics Control Commission Central Regional Command CCA no maya yenye de yene secondary schools ne titrum yenye Director of Education yenye naka ma wa ma yen krata a o ma yen kwane de yene schools ne yenko bodewu ho na numu no nso omda onchari bia yenye counselors awo region ne mu yenye won nso ye workshop kakra yezma won ye cheche won da menyame nyina na yezatu won enyim in fact ye but no ye selected schools another nyampo ne ye select ye letters ne kwa schools ni bi wajitum enti some of the schools no in fact for some time now we've been part of their orientation programs moframa no wo bafoforo na ye ne zenye de wa bafoforo no obi wo ha sabio owo basic school no owo hunyimzi kakra but onyim ni pi till the obaba do secondary school will be initiate ni ye inti yazen shisha bi to ho there yase catch them young them catch them young no ye ne botai nyina nye there nipa no wa aba foforo na no school ne maye no kwan na yenye won be ye nkyerɛkyerɛ ye nkyerɛ de ma kwan huru nyina because America say ye wo obi wo ho a ne first day a wa aba school nara no was a homos night abaze moframa no oya aguzize but ebo hu nyipa bonefo wo ment no ebinu kra to me ye mixture bi mpa na wi wom wo system oya mezi biza ekezara ebenya ho nsunsuando enti ye church won menzo obi nezban wo shito sa frefie and ye de menkyerɛkyerɛ ni nyina ye zema won wa abro wa aba school foforo a ebi wo ho mpa na won seniors won be ebi so wo ho a wonya anye so acquainted to mo kodo wo school no ne ye zama won mebe ya se bibi dem oreba wo botum na woze won ho esie another wo be nya adwene bi de azi wa ka ho asama a kyerem intimenye of course enya woni nyina but ye ne se ye nya woni nyina mpo kakra ye benya wo beta ase no wo beta ase ye zo no to a ye nyim de adwumayefo nyina wo ko chapel monko chapel no oko mosque inti azakro nso ya sane ye za ato ye no ho de okay denti na ye nya nkyerɛkyerɛ nso ma nsɔre
yenye bi nso wo communities ni mu mosque na aze no yenko ni yenye won kenya nkitahozi because wa jone ne de amemregis ka ma abo obi ni ba mo asai wo refi de wo so wo ba o baby meka de yenya suspect bi na yere kan yere bon komo normal on a normal yere bon komo I say in fact the mazi ya mi ye nti na mempede me ba boko boarding school ono no na asem nyino meanwhile no ne supplier oye no ibi ko boarding schools no nti onyim za orient o say ono nti na o man ba onko boarding school de bia o monitor na we refi da wo ba no oruko school a offer car wan fa car mpo be fa pragia it is a aton amo obi a all ride pragia aton exam obi o kaka no noma ubanda kodakro nye no me pe no ye nsunsuando awumpo na enum bi nsunsuando no oba ibi otum oyeden okam inti no yeko yebodam dewu no yezema wan na yema beebi a odru beebi o yezena yetwe achechefo mpanyimfo ni bi wona adwene gina do de Jack azo record wo school nyi nti yesrewa bomozna na fa unansi form so there changes are ye security na ebe changes are ye pochowa ye na ye wu changes na mframa no so wonye free kakra or woman schools ni bi wo ye kacha wona was unansi form okay no ne ye makwan ye nankasa ye be pay ye bless aw ye be mo one time was be ba wo ban so baby wo betena nyi na waye was amon me feel there ye nyi wonzi dem nkomo e binum wo ha ye nyi wonzi dem nkomo ya ampanso so wotu hu anamon ampa wotu hu anamon dem a officer tomorrow can you are calling to na ache de wo mesia kwanta papa no de finfin man to man no amakwan de officer to be won to anamon na into my abapono so ye bo mazin e fi tum na ya hwe we have for your parent teachers association ye meeting sahoro awofo pinye no bo your schools sahoro na fi wotum bo bi shem na wotwon community the message so they should receive it because Eba Center Regional we have the PT association chairman of hall na mpanyifo so mo na school bia you were your PT mpanyifo nti ye sha so baby am dize betum ye wie o baby the same thing a basic school e be all basic now so wa sha sededa nti da me impo no oya akwenge no ba oya senior high abed Captain Planet so if you oko oya su eponema wa academic killer no oya school za na wa da supplier nti abane ma no mboa nti wo kono to odo bia bo maze na fiotum na oya na afa awofo yedison sense ran there e bi den bako to school oya school na wa aka fa no mo aba wo makona wa aka fa no mo aba nti za wetum oya da oboko aka sra afa ba no kote wo school di Dabida nefi etumina the menza mene hina etumina abwa madam may I share in terms of the etuma abbo obozini hina ejizi the narcotic anamro wotumu utunu baya bosumi ba sa fi obokuna wiyi no ne ya abofo anade sura na obbo na ebutebo in fact yen oye no botai de this year boko na wiyi ize or de ye bomozna na ye brenaze sabi se ye ntumi ntase mpa ye bohu de wa akofo eyi sasonti na this year nso no ya ye na adwene de ye intensify ye na sensitization program no amede bia meka department bia ye ndeze but mezanye de si ye tum ye ya ama atofo no wakofo ma ye nya azetonfo ewo wotam ereton obiara so onta ebokoda atona for wazo kesha wade came na use inti ye ne purpose yin dey ye rehwa da nche atofo ami department yes or demand reduction inti ye ne zan yin dey ye rehwe dey atofo no yenka bibi ngu wona asom etam ye rekotoi etam no we hunhwan we so we Canadian another azia rekotoi yes onyi dey efa onyi dey enum efa eze ye ho efa enum nsunsuando a ozebebro oninyi siye madam no oto atofo no wona asom ana wona wonom no wona asom azia rekohui dache wakoma another wahrawa ana wo kidney wo liver obotum ozinsunsuando ozabro osande yenta amko checkups ebo hwana ebo drew time a azono obo show out physically no na why too late inti siye madam azi oto nkrofo wona asom
mo ye me del sisi ade bia me ka de aba ne hihye bi oza aba no bebu ni biara peda akyen wenua wo bibi do epeda ye adwuma biara sisi ara no onye security service pe ye hwe ya this year for the first time aba ne se de obiara orepe security service adwuma wa akono first ni nyina we screening for medicals but this year yenhwe mo si wo be ya yese abane se Johnson ona wusanche mu nhwehwemu no yesa ama Narcotics Control Commission for one hwe na nhwehwemu no so ayeye no yeye nhwehwemu for eduru nkokro edu ye ne test kit no ebi wo ha obeye nkokro enum ibi so wo ho no ma ye use ayetum ye test no ma yenya eduru nkokro edu idu no ibi wo ho mpo na wa adwene yende oh amazem num wi amazem nkogetos but we refi the warrant so erifa painkiller bia wa ye ma wo system ne mu inti ye na test no detect painkiller pi inti na America there oye ye nwanwa ye ne besiafo ne pi wo faili medicals ne because of painkiller pi ya wa fa wa tado wo one system ne mu ye test no obey ansana sample okaho ye on France na ye ne traditional drugs ina indru bia ye ne bebu no aye why there was reserve bibi today super glue no ze egu energy drink no ronom or chere I mean owo ho no so woreka there o sisi an nkofo wa ye ha ye wo hobby sometimes often for recreational for experimental reason but onyim do obetena ne mojem into the minya nyina ye it is make a day education why so simple there so wo dream there epede eboko wo friend then security service bia ya security service ya rehwe fire service ya rehwe military ya rehwe police immigration fire service prisons narcotics and so kan ho the medwuma yi nyina sepede ko biza from in there ayerika say or there shall say etwo fi ndrubon onye ndru papampa ancho no ye beka da oya prescription drug or the doctor no sure ma ye wondru bi so or the doctor mpo nanara obekere dey feyi won fadudu dey won ye ni bebu ni bi wan kasa was wo won ho no free in there ozere kwa botwo fi ho the last week or the last 2 weeks ye ne interior minister Osanze Botu gwade even nursing this year one oboko nursing no oze na one oboko investing mpo no oze nyemeribiri boto to akwenim ya ahwede one so mpo ye be test na nti erite ma wara bobo ho because you invest in funds na wa would our return admissions mpo ebinu wonza aba and ye nyina ye nyim de ereko investor ebe medicals nti sisi ebe ba na ho nso ye ho yari screening make de mbrante fo bi bay was madam next time we send a letter na no wada ahye me there screening na we be no there will be medical test we friend then drug medical test because ameminyim de ye be alcohol test into no mo call kowo menum alcohol it's definitely me test na de wo ehwa nezenye de yenka nkyere wona ansa na ba wan so ewu butai bi si wenyu ado de me pede bi ye adwuma otide no onye de zo ho hyenyema otide no a time is coming na abana adwuma both public and private sector nyina no ansa na ebotuma aka ye adwuma wo ho no ye be ye de me drug screening no ansa na yezo akwa ye bisa moframa no we hu nurse nya wa abodam da wonyina wo bekam ho ebenya abofra bakor ose madam ami mehu bi da oru wo me droba na odo oze wo metunu no na sapopo ya amos bo wo mesra ho abofra ne po we hu de sebe obi na adwuma ye wa tosin kakra sometimes we hu police nya oru num weeda ebohu de obi wa we hu narcotics nya oru num weeda ebohu de mo from wo betin ma aka de no na kraka minyimo bi a wo ko geta onye wonoko inti the minyame nyina ye kwana aba no orifado we put measures in place I mean ye security service no obeye bibia ye be role models to youth no when enyu abre wa bem na ye tum na yama oman Ghana wa fa ne tampa
ifra madam kasa ho make gina de watch ankre you bi obi na wo bure na ebi ye ofram ima community the honorable asama wo tum senior na hwene ya abenchi obukun na madam ofra petroleum from obaya oya azim mo banta na mom na ma bi nkoye wo bi ho hey in charge nti a police for your press you be no get to asama impede ye kan la bukwan ko funu yo nti wa na ko bon ko funu amanje adele ya ebi on she police akan po hunu na lugwa bi she police atelo and me kro me be say yo passa by keke me say ye me ba o come on bia mu no and our day try na fi yitum na ma yereke itumezi yejuma basic school mpona say yitum ye shasa no so botu oboboa na wa aboa yinara nti se woman share kwanchefo pay na defin for aja atumza I don't think that the metro director of opuniti so what basic school scene woman narcotic fukwan na fi utumoko send ma from na ibibisa na osa mo ka ho mo dijuma nti se afabi wo so wuti na so gudoro wiaji the man secondary school na obutu na oboko na if you other how otum no other abra here me yetum ya kwenim nti ye chere de the man medical american no you was some bonopo papa order yitum na yitu hu anamara yitum na yembra yenda yi musima baabi yeba ebeba abohwede aba nhihye ya ebutu nda to yeyi efi wokra nhihye ebutu nda to yeyi efi wona efi wotum no abohe nti yenka dan ye yembra sima baabi yeba botu nko mboro. We sell gift shop, a place you can rely on. You call on us and we'll deliver. Thank you. National Petroleum Authority say, Mawa Bambo hu hiya ukane. Ain't no, stay back and stay safe. National Petroleum Authority ebo bibia kokose se fuel tank enya akwanhia na edane a menko ho nkwaye wadwen se okosisa petrol anafa ngo no na afin so menye wadwen se wo ben fuel tank enya akwanhia ne ho akwa akodwetwa videos ana pictures na petrol anafa ngo wo hwen so ohua ko wo mu a enye sunsu aso bone e wo apomoden sem so fango so e ho ahometinti no enfom so okitu ebi ebetumi ameja tom ama na gise ewom eba ne saa nipa
dodoɔ timi fam hyehye ɛhwɛ mo nkwa ɛma agyapadeɛ dodoɔ nanso ɛsɛe ɛno nti memfa wo nkwa nto kyakya ɛnyɛ saa wobɛnu ho nkwa na nyinaa sɛ wohu sɛ fuo tanka bi anya akwanhyia na adane amafango no ebugu mpo a hwɛ na woaman ho da. Stay back and stay safe. Emomo no aya fredum je dwumayefo ana posifoɔ no momehwɛ nso ano wutumi nso efre National Petroleum Authority ewo 0302 550 380 kaise wonkwa wo hoi eho hia bebre esen sa fango no kokoboi National Petroleum Authority ene de bro. Fese akoya da this akontifo abakofo egoso dodo akongwa abakofo ntrado nti awada ye na ekọ na da mezi nkan bo ne ti asokura no sisiara ye hia akira ba ne mpemfezi da kro hosa ye sabaka commander da kro hosa ye commander baba da kro hosa ye ko bebi an boko and the him papa person yankasa that when you see whether if they are ready I will give all the executives platform na the chairman and number 4 or PTs or central region ama officer to her parent or executives or your meetings or your schools because school go ha holding probably 100 a day I will your PT meeting do manage 150 do manage 200 and all those pas school sakase so pa o fin man to my hand bu na mafama worry the menza me pi nyan pa o ya tete igina homa papa or your being in so na me because na bana secondary school o hwehwe na 1 week ohun na so osi wa jisika da ombra na amba mada oye some no doso yentumi nkene hina ande da mampanyefo ase esa adwo sepem kuma awe no kokoro nkate so nhwe ni hia amfa yenkate nkwara wa no ma mesa bowe ne kaka nkante yenko oye in charge when yenko hede aba kwa ne bitu ya fere ya abode menza me hia ho ban nkankan oye school citizen no kasa no kote anede ya wofi ode etun ye baby me prevention so to my youth officer bocheyo medase enti sisiara no maya yenye de another day yebehwe de aza orukodi yebebre na aso one initiative an Narcotics Control Commission yepede yete to ho has to do with the drug awareness club or schools no yehwe yene schools na aya na ye wo clubs wo ho amoframa no wotum wozo won ho hyem na there's one kwahye yemfa example today cadet or school yi yim dem moframa no was one ho kwahye cadet ma there are do's and don'ts be as a member of the cadet squad and no only the eye enti the men as he be near pede years to ho there say you form a drug awareness club na ye re bibi a obama moframa ne pi when your interest to now once you are a member you become a member of the drug awareness club no nyeme bi wo ho emfa wo hu emfa nhyem from embryo to braille no so no ye be the screening no yazamo one ye be test no to ensure that members of the club no they are drug free. It's another way mpona ye rehwe there ye nyemo from an bekasa ye for resource persons ye nyona bekasa we are picking one role models from the me church na yezbe mo one azam ye wenyu sum there at least nipa na ntwa de obowie school neze na we nya butai bi esi na nyodo we hu de sisi ade I am drug free into no nyaza melsan mezmo ho meze akashem biem ye ye onu free ho nso ye se abatan oyeme de there about the PA meetings and PTA meetings no hu hia de order to nsa e de friend. In fact, abatan ye wo asuzi kese owom de ye nhwehwemu a kire ye ne de moframa would say one PS more than any other body. Ye rehwemu ye pa na security services no we are at the latter part. Do we be say no it has to do with one PS
then one akyerɛkyerɛfo yɛhwɛ yɛn ne ba wɔ KG na azana obefie na ɔze homework ba na yɛ wadwen dɛ ɛreboa no mo waayɛ a etumi fa wo method a ɔwɔ wutiri me no ɛyɛ wadwen dɛ ɛreboa no madam se yɛ nyɛ ne dem madam ɔyɛ ne day nti yɛ hu dɛ yeyi woni PS firi hɔ a wote akyerɛkyerɛfo nso paa nti ma yɛpɛ dɛ yɛyɛ dɛ akyerɛkyerɛfo na nso mpo no nkyɛ wɔbɛma kwan school bia headmasters headmistresses no nti wonye womakwan wonboe wone kwan wonye teacher for seminar bia ot them no one tonsa one fan friend name because I want schedules na yenyim sometimes there's a letter boko obekado this year no one academic calendar no day not into obeyism it's yet to one then when I want show one program mbra owoma me feel the academic tricks here mo from was a shito was a we oil was a good one doing na yebotu ya church one onye even in drubia wa about mo from no wokita one in sema ot the pen se teacher richard mpo na woronom but teacher nyinu nhu there oye in drubon na woronom no nche de mazi nyina yebotu ya church for house masters na house mistresses no so oboboa ye onu free wa abatan in general eyi na meka de nsori no mgbe wona akwan won famayen abatan no wogu mosque wogu chapel dem inti senche yerinya de mekwan mpo ya ba na yenye abatan no nso abekasa sabisa wo ba ozno wo hyendubonim no re ya kwan be na be fado ebuhu pinyim ye na parent bi se ne ba no first no nzi ni de minyi no ye fipa banansin oboko store a obeba na otde ne ba ne dem no obon air refreshener it means there ne ba no wa asase do re den o reason hu nyi enso no nye dem na ote motin da afra no wa asase do ore ye ndrubon oye woni dem because ne ma me nyimde ompoi iti oye na owie a ne ma reba ofi adwuma reba ofi market reba no the air freshener no we spray ni dem nyina iti batan no na adwena an de sisi eraze abofra no wa asase o reason hu nyi first na ncho retwam wone da na ote de hobon sisi ote de ho yihwam oho mema abofra no mfa bibi onye smarter than you inti sanche wore pan yankwane yanya abata na akasa ya chereche wonda minyame nyina I think there oye another means another way ye be fada ndrubone no ye be free ye be brain ase sabata no hu ndem a quick response ye catch them young ono so oho ye yi onu free ho nso a media nso wo major role will play when it comes to kwana yebe fada yere hwede nche by the end of 2026 no yentumi nta asimpo a na okono yakobu mi yehu de eba ye ne finfin mante hu ha na ndrubone no wa befom media ebi na nde ye wa he me yere ye nyina no oye kono bi ne yere kono yere church amanfo yere church mbebun yere church awofo onye omamuni nyina ndru no kwana ofado oko schools na aze yebohu oye nyibwe it serves as an eye opener into say media no so women kwan be use one platform no yazi sensitization it is also another way and then we also have this see something say something ehu pa we feature no worry azan asemusuro mekaka bobrom ana erebeka no erekaka cha on the amemro komakwa report on ye na no na yoze yento ehawom amia mako report one maka catch police for maka catch narcotic for one tran e chine na chiri ya wo beba wala e blow o horn mayer kan dey ye na pono o ho bra enyiye ne mbekasa zamuri fem wo mi fichire nyi zamuri fem even e kwana me fado mpo komi fie no zamuri fado nyi zamuri komi nyi ebe ihe na asutra nye be ye be kan na ya asori yezu wechi mu we hu de antmansa ana brother kojo no wa akaka mu wa achim oho ye wo kwana ye be fada ye na nkasa ye be peke ye ni intela na mbreni dra mo de ye no ya ye den ya ye intimi yere kan ye de ehu bibi a ka bibi monsro giye nizi ye nyi ma bra be ye na asutra na ye make sure de baby a wa abobbo ghettos na aza wa abobbo no nso no eho no nso yes bebe fom na ye nuanu mo waze won ho hyem so yes ye wo alternative livelihood os me nye adwuma anye nti na mre ye dem jaiton na ye mbisa plumbing na enyim ya
tiles na ebo tuma ato a enye ye nembra me get onyi me ebubun but me pe abade ebi a me pe tiles machine a muzbo twa tiles ejumeku no kwan be na ebe fada ye boboa me enye bi yenye ye nipenyifo bekasa so oda wozemo na jai geto no ana eja eto na ye bohwe ma ye nipenifo nso was as of today was amo na ye ne manimu why you free from drugs. Yes, or bia na said the now the you to me bois na you to the massy. Madam Alice or said house in media and account to tell that shows we have a lot of things to do. Or they to me bois or send a some show Juma. I can't offer that we Ghana police have some more doors of P. It is a Esha so nay narcotics to see na yes in the sea a boko name. Send ye na ye bois. Ebi kwa wi wusu no je car cream na all no more kona tisi san abia ni san ni so na asam foforo so atumesi enuanam pii wo ha za wotum ye onye pewi na ye batoto asen na anyo ye he na famiti ye ko madam Alice wona fi so bi chia commander also rehwe na ama me fan so ama me tam commander ama so me waje da yetum rehwe na oh mama ka meje nye de the first day Mohunu, the first day Madam Alice. I can't get on visiting is far different from Bilim. Until 6 years no Baba can or yeah Environmental Protection Authority or yeah Dr. Note Baba can Dr. Note so no so in Kizun Komono. No so I can't afford to more how we to because a woman pay for Pinyana the guesses and pushes of them no. Well warrant the first noble who to my that I can help with some skill. Nti the akwana bafara on you using it on the join your pay but ewo hwanadi the bi wo ha bia na enyi ho aba obebi fufu nti ewo da ni na bom democracy kan o se ni hina mbom yin twabi ni dura na ibo ho popo nti enyi na yembo a na fi yentum na enye hina afemiti na yentum ifa mbo nti commander the narcotics and no oye opeyin Felix Safo Nyame commander 1 Commander and Corporation of Papa. Na utu aisia and the Yemen aya open check. Nang so tomorrow bonizi. Send a kobo oil position be nefi and feeling be answer. Madam Alice. Who post them post in the day be me across and go tree. Obi se me se de mu hunu na me mu ohe. Nti wan se bozu na me ba CP you know is in a ASN a DSN Alice ERZAH DSN a Deputy Superintendent of Narcotics and ye ba Central Regional Command na unit or what friend of drug demand reduction unit no amena medano benefits is ben we YouTube na wo mompa awada etrenka nso umpe fa yi ho be so raben sorry so there's I want to tell me there na so friend na my brother so friend okay nti ndemre ba menye Sergeant Nafisa Mahama onye Sergeant Osei Asante na menye won be sure Nafisa Mahama ayaji da nda mata man payin ni zinu wo yefia edini nya bobo me akaja kopo nhira wi na ada otum no ababoa am komo bona etum akore wo sa ye hwen etum ehwen no yankopo no nhira papa za etum na ademo hin bia so etum ye dasi do for betu wo so etum ehwen ye Coastal TV e ba da fima na pa mi hu ye adwuma aseba papa eje na ye ankaba na ehwen ye camera MCR dre ba da wasi da ma so no Delphina no so yankopo nhira support ye on ye ben maybe be also otumo called match ba efiba esi na ne pay schedule dey say take as a ball ahoro to mezaba e den ka tene mu person so to mezaba nazamba we wo agohie no do nti wo so to mehwe ye nkwa nje chiri maw na mom share so de biara bo maze na fetu meto anama na fi etum na ahwe oye Coastal TV ja youtube ye sha obo de bokodo na fi etum na ya to South Narcotics mpanyifo na wa ba oye fie no aba bia idin menyara de fi ehia abobo nkomo mpefose sangwa anka wa terema na kyenyin bebima wo hya ngono na kyere nyi ho na obaka wa terema de nkotenze na kyere ho mangono ka wante ngono aka hena tem Coastal TV na Narcotics abaza of Breto very ehia obutu anamar ansa na mama mamudo wo ye ndadwumazi do modern kaberetu when you see there
Kosa TV be entity sonko ama oye nazimba odope de obamazi na fi wotum na obeyen samtrofo no wunya aye krata wunya suehunu ntapede ekenkan aye kasebo no oye news no akwana ba fada ka abo anu no ibutu ya montete akwana ba fada ama kasebo no ho report etum na akodo no so ibutum na ya modam tete abekasa radio do abekasa aye TV kasanfanyeno do no se mama oye tete the master akwana pa beto fada hold oye cameras awotum dutwa oye mfanyeni videos abadan dan no audios abadan dan bibia so tuma akọ ya kwana abafada acho oye news no kasebo no mama ontiti wonde ankweye nzama ankweye no so mama oye entiti no na efi etum na akodo abo mazi na efi etum na aye interview papa ye ambele bisa question anja sale se menyaza ncho bisa na so msoma se bisa na dama ncho be aba ndama aka for resource person o mo training ti mama oye the metro no metum na ejira wona do na pi akeka ho media ethics e ba kirawo na ma so na media law e botum na ya kirawo ye wi a mama oya practical training ankasa yin wa fentiti no hinara waya TV do another radio do nti bomaza bato krata no wa bira yetum nkese na fi bomaza baka oya entiti no babuo e botum afre oya dama hoye do 0246 731 371 0246 731 371 medawase den deso oye otunfo alonepe mebo mazina fi etum na ehwem mezenzi OMAR bin ABDULLAH oye otunfo alonepe abefe besan yeshia ma wombo ne tei mo na hwea meje so nyima henwa bye bye.